mun rang rang atanga INP mezo channel clear tu te in zain chibai le vek ule okas ni somni le paruk kan chuang kai le ta a in na tul te tluang taka in tho thei theu kan bai sei kuat Malabar naval drill Moscow Army Games 2021 Afghanistan Minister Hluin delivery boy na thok ti thu te atop khengamin clear sak le theu turin kan ngen chewa Myanmar news ero zan lamati chole kan tum don nia Kuat ram tia kan soifau te chu India, United States of America, Japan le Australia te ania voin hian Pacific tuipuya kuam clear kara Malabar naval drill atum somni le pangana chu antran tangeya Russia Moscow lama ve thung chuan International Army Game 2021 an mangve mek poka India ero he international military exercise mun ni a hian atel ve theya ain dai ve khop mai India foreign policy chung nun wang nge doi je wang zok ti po soi thei lova hetiang international platform lamtang in ve kara atel thei hi a chuan viu rolin a tho puiram tenan mukhalo ve thei bok ani Malabar naval drill hi kuat ram navy ten indo nun chanan zirna ania India indo longlian pahni INS Shivalik le INS Katmat te antel veni Tuntum military exercise hian destroyers, frigates, corvettes, submarine, helicopter te, long-range maritime patrol aircraft te, US Navy SEALs le, Indian Navy Commando Marcos ho te antel dona aturu reprep view dona ni. Sang ni le somni kum November thakhan Malabar exercise hi Arabian Sea le Bay of Bengal nei alo ni to a hlok thakan ti ni nge yang anzong chang le ni hi Japanese Maritime Self-Defense Force JMSDF point rescue operation lam anzirtir venga US Navy hian ral thuam lian a chop chu te chu Arleigh Burke class destroyer tanker pahni P8A long range maritime patrol aircraft MH-60R helicopter te ani ti chuan Japan atangin helicopter carrier destroyer pahni submarine Kawasaki P1 maritime patrol aircraft an keng ve boka tin Royal Australian Navy te chuan frigate an tho chu pui ve boka heng kan tar lan te hi chu ral thuam lian zual deu an nia kuat Malabar naval drill hi okas ni somni le paruka tanga ni somni le pakothleng o turani China chuan kuat Malabar exercise hi anga event khopa Tuntum exercise po hi ati buai ngam lo na a en tharing ani sang ni le som pasari kum khan Donald Trump khan China ipnan kuat hi ati nung le ta khania kum sang ni le som pakwa khan kuat hi ministerial level hlan ka yani ministerial level omzia berchu kuat malak na tur hi ramli minister tenan soi ho thinang sipai officer ho soi ho mai ai kha chuan malak na chak le don ti achiang ani Nimin Khan Indo-Pacific Command lama US Commander Admiral John C. Aquilino chuan Observer Research Foundation New Delhi thu soin Indo-Pacific region hian US ayat ho pui thale mel mahlo tur dang an omlo ati han soikai ta zelila Indian Navy chuan US helicopter tha MH-60R hi tun nai khan an lalut veta khania Lockheed Martin Sikorsky Siam MH-60R helicopter somni le palizet India chuan ordara heta sum sen tur hi India poisa vaibel che sing khat le sang sari le zanga zetani tam tham khop mai tuipui lama indo na machon turin India hi ain po cha na sa hleya October ni somni pakhata tanga ni somni le pasari chung khian India le United Kingdom chuan Arabian Sea naval exercise an nei dun le dona Royal Navy lam chuan HMS Queen Elizabeth le Navy indo thiam rual aron phau chua kanga hei po hi anep lo viawang India le UK Navy te hian air defense exercise anti-submarine warfare drill anti-surface operations amphibious operations humanitarian assistance le disaster relief operation lamte anzir hawang
hetiang naval exercise hi India chuan US le Russia alo nei pui to thina UK hi anei pui to ram thumna ani hi India le France point military exercise nei dan tur an ngai tu ave me boka April thla khan France India US Japan le Australia te chuan Eastern Indian Ocean region exercise an lo nei to bok Indian Ocean region IOR an ti mai chunga hian China Navy ten ron chele zo thina hei hi India chuan ngai mo hlea South China Sea ang mai maya China thil ti en liam atum lo hle ani hi Indian Navy Chief Admiral Karambir Singh chuan Indian Ocean region in elna lian taka omek ti in alo soito a China malak na dang turin India a in buat saya kum tinin military exercise hi voice somthum tal Indian Navy ten an nei thina ni Okas ni somni le Pathum Khan International Army Games 2021 chu Russia khopui Moscow an tran ve ta a Cholkar ni o tur Army Games 2021 chu President Vladimir Putin chuan hon na hun ser aman puya ram somli le pahni atangin team zani le somriat telin sipai sanga zetin huang rang somthum le palia in elna anneyang China chuan military team som pasari sipai zasari telna atir ve boka India Aero in sipai zale pakhat chu atir thungani International Games santi angeyin rambung somli le pahni te telna ania che that hi poimo khopang sangni le sompako kum khan India ram Jaisalmer Rajasthana Army Scout Master Competition nei ni in rambung riat antela chuta chuan India chuan pakhat na din munalo ho thei to ni Tokyo Olympics 2020 akhan rambung zani le parukan tela India chuan somli le pariat na din muna ho theya United States sang berin China Japan le UK inandot ani Xi Jinping ngai tuana lam hoyen zirlai bu an siam to don China rampum zirlai bu primary atanga university thlengin an President Xi Jinping idea thought on socialism tel ani don ta Chinese Ministry of Education chuan he thu hi puanga China ram zirlai ten ram mangai na thin lung dik tak an nei theinan Xi Jinping clear na le pomdan zir an rem ti ta ani hi sangni le sompani khan Xi Jinping hi alal tana Chinese Communist Party in Chinese society business school le cultural institutions te athunun theinan malana sem maya president din mun pheichu adam chung ina lo to don ani Chinese zirlai ten Xi Jinping a suang to naram thuziak an zir huna chuan Communist Party an ngai san na azual pha hle anga ama Jinping angei po hi politician mai po ni to lovin philosopher ro pui taka an ngai to nge yanga Jinping a tha te chu pathian ang hialin an ngai to mai don ani eng tika ma China hian democratic country anei thei ngai don lo ni na lang Afghanistan pansir lama Taliban resistance force tekha antang saru view done mokan ti layen in biak na an nei ta ni om takin Hindustan Times chuan a ziak le tadai maya nimin tai thleng khan Taliban lam chuan pansir hi an la thei ngei don ti soin za somriat zet in rin tok na an nei ani sangkhat zakwa somkwa le parukatanga sangni le pakhat kum Taliban sarkar chung po khan pansir hi Taliban lakata zale ni nan lo om to thina tuntuma hian inrem na hi om thei ta se pansir hi Taliban tenan thla zale nang nge Taliban sarkar thara resistance force hruaitu abikin Ahmad Masud le Amrullah Saleh te hi din mun poimo an pe ve ang ti po engma thu chiang om ri chuang lo Taliban thu puang tu Zabihullah Mujahid chuan pansir lama an hruaitu tenen kanin be meka indawna omlovin inrem na kan siam thei ngei ka be sei ti in Samsat News Outlet ahrilani Ashraf Ghani Sarkar Communication and Technology Minister changtu Syed Ahmad Sadat chu Germany delivery boy na thokin a om ti riat chu ani adin munatlan hiam view kan ti yange a in thlau view ani hi kumsang ni le som paret khan Ashraf Ghani Sarkar zomin
hun rei lo te nuwa in rem lo na an nei tana an ngai dana in an thei lo tak fowan chuan sang ni le som ni kum khan minister ani na kalsanin Germany apanta a te chuan German company Lieferando noya food delivery na athok ve ta mop mop maya ni tin cycle khalin pizza a deliver thin ani Syed Ahmad Sadat hian master degree pani lai nei via Oxford University atangin communication le electronic engineering degree ani kumsom ni le pathum chung company som ni chuang zet noya na lo thok to in rambung som pathum zet alo to kual to boka kumsom ni le pathum chunga na tho te chu ti hian an soyela sang ni le panga atanga sang ni le som pathum chung khan technical advisor Afghanistan Communication and Information Technology Ministry athoka ti chuan sang ni le som paruk atanga sang ni le som pasari khan Ariana Telecom London CEO ni na anei boka sang ni le som paret khan technical advisor na alo tho to na department and call to minister ta na lak lu ani Al Jazeera chuan Twitter Syed Ahmad Sadat thalak hi posa heta tang hian chan chin hi viral ta chiam mai ani Syed Ahmad Sadat chuan Ashraf Ghani sarkar heti mai atluk arin lo thu soi ve boka tuna chuan Syed Ahmad Sadat din mun hi Afghanistan minister dangten an otzok to ngein arin ome a Syed Sadat chuan Asia ramat na tho kan en dan hi adik chi alova ramchang ka nga chuan eng na po hi thokila nun phung pa ngai tak kan mang theya ram re thei ber ber te ro chuan minister veng tu le zui tu hian nga em mai thina heta hi chuan thila danglam hle ni ti in Sky News a hrilani Mizorama ngei po minister pakhat zin chu hleka bolero som khat don inzui dul hi bansana hun chu ni hi ahmuna har satna an sut kian riat tur mang silo hian an kal hut ta thina concern department official pani khat vel kha antel chuan atok view winari no mani ole khir tu ten kan channel min hlut saka min lo thlir sak thina wangin in chunga kan lo me